Ministeerri Muummee Abiy Ahmed qondaaltota olaanoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii gaggeessan. Marii biyyaalessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffamu ture gamamee jira. Marii kanaanis gorsaan nageenyaa Ministeera Muummee Redwaan Hussein gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara marii biyyaalessaatti haala galuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. ባለፉት ሁለት ቀናት የሰላም ድርድር ኮሚቴው አስተባባሪዎች የሂደት ግምገማ ስናካሄድ ቆይተን ነበር። ጉዮት ለማን ደርበን ቅንደስቶኒ ወሊገልት ነገኛ ራዊሳ ገመገማ ቱሬራ መዳሌ ኬኛስ ከን ፕሪቶሪያ ራይገሌ ሃንገመሪ ነገኛ ለማን ኬንያት ገገፈመኔትስ ደምኔራ ሰደርካዳን ከነን ቱረንስ መዳሌ ወለመኑፊ ኢፍቶምና ከራውንዳ ኡሙን አክለንዳሜፊ ረቶጅተማ ከቱሬስ ሁበኔራ ከወተወን ወሊገልቴ ከና ከሰቲ ወንቶኒ ቶኮ ድምሻሻን ከንታኒዳም ከነስ ኢትጋፍተውማ ቆፋፍ ከራወንዳ ሰከነ የሮ راوتي جيرو يروفي ساسا ايغو قفو سونتاني ولمنتا والولي كينيا في حواس بلادو بجرورتس ابديو موداف كان غرغارو توسا مدالي كان دوبت نو ديبسو سونتاني كان فندرتي نو اديمسو توساسي الى جرا ቁርጠኝነትን የያዘ ወደ ኋላ የሚመለሰን ሳይሆን በአስተማማኝነት ወደፊት የሚያስኬድን መንገድ የያዘን መምጣታችንን ስናይ ቆይተን ነበር። Ministeerri Muummee Abiy Ahmed jilasaanii waliin marii kanarratti argamuu kan ibsan Redwaan Hussein kallattiiwwan sirreeffamaa waloo irratti kallattii kaa'uu isaaniis ibsanii jiru. በዛሬው ዕለት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎችን ማማሮችን ያካተተ ቡድን ይዘው የደረስንበትን ደረጃ ግምገማ ለማድረግ መጥተዋል። ይሄ ሂደት ጉያር ዳሞ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ስደር ካረገኝ ኢላሉዳፍ ኑግዶት አርገመኒሩ ያዶተ ከነዱራ ኬሳ በውዳን ከነዱራ መጋላ መቀሌ ተኩማዴም ስፍኔ አመስ ጫልማቲ ወለመንታ ኡሙዳፍ ፈዲያዋስ ኢትዮጵያ ዳርቤስ ከናኖ ትግራይ ግዱ ገለፈቹን ኢትጋፍቶማስ አከቀባቱፍ አርሳ አንጋማ ከፈለሜስ ኢላልቸ ኬሰ ገልቹዳን ኢትፉፊንሳን ከን ኬሰ እንደብነታሽ ሱዳፍ ኩተኖዳን ከን መሬቻ ቱረዳም ቆርማታስ ተይ ቡአር ገሙሁንዳ ከወሊ ታስፍኔ አከጆሌ በየተኮትስ ጨውዳፍ ከኑ ደንደስሱ ወለመንታ ኡምኔራ ከነረትስ ገባስ ኤስኔራ ሳቲ ካሜ ኬሰቲ ከኑ ጀነጅራ የሮ ሙራሰስ ከንፉዳታን ወንቶን ተኮስ ንጅሩ ከነ ሁንደስ ሁበቹዳፍ ያኔራ ተጃጅሎት አዳዳ ከነነ ከባንኪ ቴሌኮም ፊ ከነን ብሮስ ኤገሌራ ሰደርካ እሳን ረጋንስ መናዱዳን ከነን ብሮ ተጃጅለ ኤገሉ ጀልቀበና ከጅራኒስ ረቲ መሪአኔራ ተገበርናቸው በተገመተው የሰዓት ገደብ ውስጥ የተፈጸመናቸው አሉ። ወለታው ደግሞ የተወሰነ ጊዜ መውሰድን የሚጠይቁ በተለይ በትግራይ ውስጥ ያለው ኡነታ ሰከንድ ብሎ ማየትን ሁሉንም መስመር ላይ ማምጣትን ያስታመው መሄድን የሚጠይቁ ጉዳዮች የገጠሟቸውን ለመረዳት ሞክረናል። ገማ ገሪ አደ bilisa baasaa uummata Tigraayitiin marii gaggeeffame kanarratti yaada isaanii kan kennan qondaalli olaanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ጌታቸው ረዳ ገመገመ ከናቲን hanqinoota raawwii keenya irratti waliigalleerra jiran እንደምታውቀው ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ተገናኝተናል። አፈጻጸሙን በሚመለከት እስካሁን ያለውን ሂደት akkuma beekamu waliigaltee Pretoria booda eddolee garagaraatti walagarree jirra. Raawwiin walqabatee hanga ammaatti adeemsa jiran gamaggamuun maaltu hojjetame dirqamoonni xumuraman hoo kamitummoo hafe kan jedhuun walgeenye adeemsa kana keessatti raawwii milkaa'inaan xumuraman jajjabeessuun kan hanqatemmoo guutuuf walgahii haala mijeesseedha. kanaaf marii gaarii ture. gama loltoota Tigraay gara waraanaatti makuu wajjin walqabatees waliigalteerra gaamuu ibsanii jiru obbo ጌታቸውን ወታደራዊ ጉዳዮችን በሚመለከት የሄዱበት ሂደት ገምገመዋል። በጥሩ መልኩ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከሪሃቢሊቴሽን ከተሐድሶ አንፃር መደረግ ያለባቸው የሚኖርባቸው ስራዎችን በሚመለከት እስካሁን የሚቀሩ የሚባሉ ነገሮች loltuun walqabatee adeemsi deemame gamaggamamee jira. hojiileen haala gaariin hojjetaman jiru. haaromsaan walqabatee wantoonni raawwatamuu qaban kanneen hafan immoo ilaalamuu danda'anii jiru. sochiilee jajjabeessaan akka jiru waan hafe immoo waldeeggarsaan itti fufuun akka barbaachisu waliin dubbannee jirra. siyaasanis walqabatee akkuma waliin dubbachaa turre fedhii siyaasaa uummata Tigraayis dabaluun keessattuu wantoota waraanaaf sababa ta'an yeroo dhumaaf hambisuuf bifa fedhii uummata Tigraay guutuun adeemsa deemamuutu jira. kunis qaama waliigaltee waan ta'eef
innis adeemsa maalirraa akka jiru ka'ee jira. Kan daawwataa jirtan